Jara hino ɗo tarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fii amanata no feƴƴinde saayi sattuɗo hari basagare nden no teddi. Amanata ko kacangol woni ko ƴettinde ko ɗon conci tuunu ɗiɗi waɗano. O hoynide ka nder ndiyam o wuppidi e hoore heyre janɗunde. Hari ɗen golle hina weluɗe fii ko fii ka burure hari masi wuppowo heɓotaako. Gonɗiɗin no ilaka yeeso amanata Fatuma kenewo o piyano kadi. Amanata no ndaarude hellaka gese himo miijito fewndo ko gabbe maaro ɗen fanɗuno fota. E on sa'i hari hoɓɓe iwɓe leydi Indonésie din no hewti tun hiɓe darni juulirde tusokere ka binde leɗɗe mo kala no wawi yawde ton. Mi daari riika budde miɗo heɗo fewndo ko beyti labaɗi ɗin beyteteno. On sa'i mi naati ka nder juulirde mi heɗi taarikaji labaɗi sifiiɗi ɗin fii Annabi Isa e ko honno mayiri ka hoore leggal antindiragal fiimen. Mi fiɓi anniye jokkugol mo mi watta gurdam an ɗan e juuɗe makko. ɓayru mi yeetike mawɓe am ɓen wondema mi torike e inde Annabi Isa den. ɓe monanilan ɓe piyimmi. Amanata wulli kono hina piggal ngal woni e wullindemo kono ko mawɓe makko ɓe woni e wullindemo. Isa jon an miɗo faalayo mawɓe am ɓen gonɗin e inde ma nden. ɓe wuura fiima ɓe naata ka aljanna nyande goo. mi jeejima wota jaɓu ɓe laato hayruɓe. Amanata jetti bagasare conci nden o hooti ka makko. Ko honno wonma e neɓinde yawtinnoɗa defa maaro kon. Ɓay ɓe gayni ñaamude ɓe newnanimo kanko Amanata yaltugol ka suudu ka o walata ɗon. Kono fewndo ko foo feƴƴi o yaltiri ka fenetere o dogiri ka burure fii yahugol ka juulirde. O faalano ka luttede julde nden. Beyti ɗin e ayeje ɗen ka kitabul muqaddasi ko ekkiti kon ɓeydanimo cuucal. Kono ka suudu mawɓe makko ɓen ko weduru woni e piirde mo. Amanata rewi e sayiji sattuɗi gila ko anniyi wurangol Annabi Isa sono wohimo piyeede kono haa joni himo hooli inde Annabi Isa nden. ɓay o nawni yumma makko waɗi hito e nyanneejo on o jillindiri goɗɗum e nder njardu kunkun o mocci goɗɗum ton. Amanata miijiti ko honɗum o haani waɗude fiino o ronkira yarirde. Nyanneejo on jonni mo njardu kunkun. Tunde watere yumma makko wi miɗo haani dogude kakuri maaro konno sumude. Nyanneejo on iwtiri ɓaawo makko. Amanata hibbi kisan lekkikin ka ɓaawo finetere. Si ɓe andi non konko waɗi on nanoya fii ko feƴƴi kon ka yewtere haroyoore. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.